social special contractor asibusu akoina barton picture matamda around ya birakidamata now naga tongdok sari aduga nungtong kutiba post B license goalkeeper level 1 ai baru asibusu club na ma'am nuaibiri ma'am ai ngasisu ano blog ama ma'am ucherke ai ngasigi blog se ko ai gi ming da BRALOL FC haina football club ama hangai bako yamna assembly da BRALOL FC aduga ai gi team coach na ai gi yamba ai yamna ikai khundu saba ai gi yamba ai gi tamo Shur Kumar akoina SK harasu khangnai aduga team manager na aina adum oire aduga ngasigi numit se ko horen gi pung ahumda match lab ko hoji pudi pung budi yamna ngal le hoji pung 13 mu atare ado ngasi ji opening match ne ba sana doise ado sana doi ba team sina NCP ko ba ko gi club amaga sana gada ba ado horen pung ama adwai da ko gi VIPs ma'am laga VIP na wangang ba loina lor ba matungda ako gi opening match se ataw gadam ne ko ado ko gi football sana gada ba mafam se ko gi samusang Santipur kawe bako ado football tournament gi maming se second state level 6 aside football tournament haraga khangnai moi club na sinba football tournament ado horen se BRALOL FC na kagadra natraka karoidra haibadi khangde bako atopa ai against na kagi drive di ado karigumba lebak thidna porga shu kashu kai de game asti kashu ningai kashu laite dana ado akhoi do hauji se pau phauna bada ko gi player sing do ai gi player sing do moi do la e kholena hai ba ko adu kharam na lowball na chakhi ba ai gi imana ba ai gi inau nu pa ai gi ya machine ma'am support to bi adu ga ai gi meli ai gi pabung ko gi ahal sing ko gi lekai gi ai gi BRALOL FC fans ki type ta thok pire ba ko yamna moi join yeng ba la khina hai adu ai so si loi di lotion dre player sing la kanda moi gi refreshment adi gi moi gi kari award pa do foreign club ai makhata blog to ucher ke ai gi player sing ucher ke adu duga khoi gi horen sanaba da set ke toriba mogi footballer ki player sing gi kids ke se MS paneer MS LUKHOI paneer na sponsor to bi bane si ki mafam se thangal bazar da leiba dukan amane khoi gi sangom sana paneer kum yon ba mana sponsor to bi bane thank you so much adu shama thagat chari ado akhoi se player la matung da like khon bu chatuni bu khoi gi jaifa thongni ge nijabado adu soi makhata blog to ucherke ado hosiki di side lotion jerke ngakdang lebga ai horen ka da poga haibado mogi ada joro mafam do soi phajna ucherke akhoi dagi na yamna di lapte bu mafam do khardi adum lappe adu da chalaga ai phajna ucherke mu akhoi ji ojek like rupagi tangka kogi jai padu jal nibal ore do akhoi ojek sana bagi mafam do adu yorga amuk uchera ki ma'am ai gi sing na ai gi BRALOL FC ki player sing adu player sing do uchera ke adu akhoi ji ojek chana na ba ready de laire ma'am चलो चलो BRALOL FC की प्लेयर की नहीं Hai. Dada. प्लीज वो कमाई तो मान गए Ngai ni ka da ya. Hai kan na ko. प्लीज वो कमाई तो मान गए सी है Jadi, kau ni yang sini tahu malah, BRALOL FC na, ya kau tahu malah. ओके ओके क्या फर्क है ngasi play jo ko mai to man ge Play juga sih tiap hari bah, kau dah, kau ni bah misi je, kau player ni kau kena play, kau mandi le bah, gol gitu kan, satu persen ya. yai faras aigi player sing masam sana aigi object intro tawjer sigi ma'am khoi first ta khoi gi captain dagi hana house Ayo David, chest number 6.
I ming Monis goalkeeper chess number 1. I ming Simran chess number 3. I ming Raju chess number 4. I ming Itomba chess number 5. I ming Jasara chess number 8. I ming Dolan jersey number 2. I ming Rosi chess number 7. BRALOL FC gi oina ko aina haning ba team da aina haning badi ninga na balai tana bon sana ba amuga haidi cooperation pina ba adige khogi yam song na mai pa khne ba sasu lai nune mo kam le khan ngano koi noi gi de mo ko fans me am lai ri nang big brother me am lai nang gi am loi time ta ninga na mo kam le no sida akoi na si jaga sida ko ko rong do ji ko na tha da do isor ko tha da do ya de sigil lam si ko am ji yang ko ning tho ha ba ko sin ko bane si sa tha ko na sak ko do ko na ram ko no da feel the direct program of talking mo tam da ko na ba ko la so do ji ko yang ko ning tho gi pa mo har ga le na mo na la ga la ko ba ka sak feel le sang ne si lo si de ya na kai ma ni le de ngasi ai gi player singi medical gi team do ko gi first pining ai gi asok pa yaura asuna ai gi taw samarjet ma se ai gi dong ta lak pire ko gi doctor samarjet ai gi BRALOL FC gi hoje medical gi khwai doctor oina leidone first any problem thorba sing mana loina solve tawrani yawi bagi damakta aina le kan thakat pangok se social special contractor asibuchu when partner teacher matamda arau na ya bira bagi damakta now thakat pangok se aduga nungtong kutiba post B license goalkeeper level 1 ai baru asibuchu club na yawi na bagi damakta function we get it come on discipline lain sana begini hanya ngasi BRALOL FC gi golam sala matung da ai matang ngasi kamai tori ga mo je ai na mari sale to ai matha ansar mi un don sudri yaro ye phone thabak nam chalo da ko ngasi bonje kamai toge Ball sing ngasi gi oina balon game khalon direct win orane ngasi gon bonje kai kamera da bibiro mo nungai ang gi tan ai di aha ba golam san ba nam kamera am ta ika ta kai ai ri ngasi match ko ando mari gumba sagaro male bagi ole kai da mo ta kana ka ne bagi sa lai ge ko ando aduga bagi number 2 ge bagi mamang le kai ga mai le kai bagi uju je BRALOL FC soi kai ngasi match football tournament to go mo masida amaga bagi makaram da amaga masin yamna matang ta da ko gi tasena free sponsor to biri ko gi sahi sidista bagi amadi ai gi lisan mo na bibiro mo mention bagi alaman lai gunjor mai pani okay ngasi match ko mai to yam ta bibiro na Match am nungai BRALOL na kai ha. BRALOL na kabo ay sino. kamera on bibiro mo masigi 2021 masih belum kita sudah BRALOL na kabo ha. oh kai mo leva ta bibiro BRALOL na kabo hindi ama sutan grade amuka sutan hindi para hidden all the best. okay BRALOL FC 1 BRALOL FC ki score goalkeeper haugi play lore ba ko ado ai gi against ki sanabada aina mai pa ngasi ahan opening match ai gi BRALOL FC gi score ani aduga ai gi against ki team gina asuno laibak phabadagi aduga ai gi smana mai pahan bagi ai gi player sing yamna wana sana gi the keeper the defender striker wings chain ba sing minute 40 ki game ne asida yamna wana ai gi player sing chain bi ba ai yamna haninga letana athaga chiri ado mathangi officer laire mathangi game da so mu ai gi player sing laga sanani ado aham opening match ki doina BRALOL FC na mai pa